Bulan puasa mah dia si Abah anyar euy. Ya ho, kapan kau dengar banteng? Panyulan enteng. Ini poek-poek teuing kita. Jam sabaraha aja karo jabatur ya. Bisi daruan buka makanya poek. Rek adan si ayaan itu sampai ke teh. Oh, ayaan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Datang ni, kadang jam 5 ni. Sebahaya aku pun batu nak kabel ke air. Saya makan hati